Hmm. 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 Kalian harus coba makanan ini. Mantap. Hmm. Mantap kan? Hmm. 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 Enak kan? Hmm. Enak. Yang pedas guys. Hmm. Hmm. Enak. Oke guys. Jangan guys, kalau apa tuh ajak kita main GTA. Belum kenyang guys. Hmm. Ini nih. Ini nama. Apa lagi? Pedas guys. Enak guys. Oke guys, habis. Kamu harus subscribe tuh gratis. Dah. Dan pencet lonceng